Uhkuti noqayku iglesiamanta evangelismo ruwaq risharqayku campoman. Ashka hermanos, iskay autospi risharqayku. Hinapi uhninkaq auto urmakurqa. Accidente qatirerqa. Ñanta rishaqtiyku. Hinapitaqri ashka hermanos ukunanasqa wakinkunataq pisilla, wakinkunaqa sinch'i ukunanasqas, wakinkunaqa allillan kasharqanku. Y unqusqas kaqkunata hospitalman apayku, chaypi atiendisqa kanankupaq. Tata Diospaq munakuynin kuyakuynin urapi mana ni upis wañusqa karqachu. Tukuyninku sanuyapurqanku qhipaman. Chaymantaqa watunarikuyku niku. Rillasunpunichu uchayqa kaypichu saqipusun chay ruwananchik kasharqa chayta. Y chaypitaq hermanos ninku, no, ñawpaqman rillanapuni tiyan. Ñawpaqman rillanapuni tiyan, ruwamunanchik tiyan, ruwamunanchikta nispa. Chaypi nuqaqa sunquypi yuwarqani. Nicha hermanopis kunanqa riyta munanqachu. Niyacha kunanman haqaymanqa nipipis riyta munanqachu nirqani. Pero chaywanpis mana. Sinoqa aswan hermanos kaqkunaqa animasqa kasharqanku ñawpaqman rinallankupaqpuni. Kaypi entenderqani. Tata Diosqa llaki phuti tukuy makaqwanqa rikuchiyta munawanchik imachus paypaq yuwaynin kasqanta. Imachus paypaq munaynin kasqanta yachachiyta riqsichiwayta munawanchik. Chayta riparanchik kunan kay apóstol Pablo qillqasqanpi. Filipenses kaqtaqapi chunka iskaniyuq chillanimanta chunka tawayuq chillanninkaman palabrampi kayta niwanchik. Hermanos, munani yachanaykichikta kay tukuy ñak'arisqayqa yanapa kasqanta evangelio astawan ñawpaqman rinanpaq. Pabloqa nisharqa kayta, kay pruebas kashan evangelio astawan ñawpaqman rinanpaq. Charayku ñak'ari phuti mana waliqkuna hamuwanchik Tata Diospaq chaqranpi llank'ashaqtinchik, pero chaykuna kashan astawan ñawpaqman rinapaq Tata Diospaq palabranta, evangelionta astawan ñawpaqman apanapaq. Mana qhipaman kutirinapaqchu. Charayku kay tukuy ñak'ariyqa astawan ñawpaqman evangelio rinanpaq yanapasqa. Chay timpupi runasqa yuwasharqanku. Soldados kaqkunaqa Pablota carcelman churaykuspaqa paypaq siminta wisq'ayta munasharqanku. Chaywanpis Pablo nin, mana, kay carcelman churaykuwanku, kunanqa carcelman churaykuwaptinku, kunanqa aswan kunanqa evangelio astawan ñawpaqman rishan nispa nirqa. Evangelio willaynin mana qhipamanchu kutisqa, sinoqa aswan ñawpaqman risqa. Chayrayku munasqa hermanoy, llaki putiy hamuptin ama qhipaman kutiychu, iglesia hinapis ama qhipaman kutinachu, sinoqa aswan ñawpaqman willamunallapuni Diospaq palabranta. Porque imaraykuchus Tata Dios munan, noqanchik willamunanchikta, llakipis, putiypis, imapis kachun, willamunanchikta Diospaq palabranta. Mana qhipaman kutirispa. Iskay kaqpi niwanchik. Chunka quinseyuq chillayninpi nika hinata. Ahinapiqa kamachina wasipi soldados chanta tukuy yachanku Cristurayku preso kasqayta. Pablota carcelman churaykapunku. Kunanqa tukuy carcelpi Cesarpaq wasinpi kaqkuna, soldados kaqkuna, kamachisnin kaqkuna, tukuy paykuna yacharqanku Pablo Cristurayku ñak'arishasqanta wisq'asqa kashasqanta nisunchikchu astawanqa. Y tukuy chaypi runas kaqkuna Cristomanta yacharqanku. Tukuy chaypi runas kaqkuna yacharqanku Pablo Diospaq apóstol nin kasqanta y chantapis ñak'arishasqanta. Kunanqa tukuy chaypi runas kaqkuna evangeliota uyarisqanku Pablo siminmanta. Kunanqa soldados kaqkuna piskunachus payta qhawasharqanku chaykuna y chantapis chay Cesarpaq wasinpi kaqkuna y chanta chay llaqtapi kaqkuna yacharqanku evangeliomanta. Charayku wakinkunaqa incluso chay soldados kaqkunamanta hapiqankuma karqa Cristo Jesusta Salvador ninkuta hina. Capítulos 4:22 pi niwanchik Cesarpaq wasinmanta soldados kaqkuna saludusta apachimusqankuta Filipos kaqkunaman. Chaypi yachanchik
que paykunapis soldados kajkuna Tata Diosta riqsinkuma karqari. Ari, kaypi riparanchik iskay kajpi. Pruebaspis kashan evangeliota astawan willanapaj. Kinsa kajpi, chunka tawayuq chiklayta ñawarimusa. Preso kasqayta yachaspataq yaqa tukuy hermanos señorpi kallpachakurqanku. Chayrayku astawan Diospaq nisqanta willanku mana manchachikuspa nispanin. Filipospi kaq hermanos kajkuna uchay muyuyninpi kaq creyentes kajkuna yachasqanku Pablo cárcelpi kashasqanta. Cárcelpi wisq'asqa kasqanta yachaspa paykunaqa mana qhipaman kutirirqankuchu. Mana chayqa astawan paykunaqa sunqunku patama uqarisqa kasqa evangeliota astawan willanankupaq. Chantapis nin mana manchikuspa nin. Kan munasqa hermanoy, uq misionero llakiypi, phutiypi kasqanta yachaspa qan desanimakunkichu uchayqa astawanchu sunquyki patama uqarikun Diospaq palabranta willanaykipaq. Iglesia hina llaki phuti hamuwaptinchik imaninchiktaq, bueno, kayllakama mana Diospaq munayninchu nisunchu, mana, hinatachu nirqa apóstol Pablo, mana, Pabloqa astawanpis kay tukuyta o kay tukuy qatirisqanta qhawaspa yachaspa payqa mana qhipaman kutirirqachu. Creyentes kajkuna Pablota kay tukuy qatirisqanta yachaspa mana qhipaman kutirirqankuchu, astawanqa paykunaqa sumaqta kallpakurqanku ñawpaqman rinankupaq. Mana qhipaman kutirirqankuchu. Chayrayku munasqa hermanosniy iglesiaspi kajkuna nisqaykichik. Nuqanchikqa llaki phuti mana walay hamuwaptinchik mana qolqi kanchu llaki phuti hamuwanchik iglesiaman, pero chaywanpis nuqanchikqa ninanchik tiyan sigue ñawpaqman riyasunpuni evangeliota willaspa, misionesta ruwaspa, misioneros kajkunaman yanapaspa. Mana qhipaman kutirisunchikchu, porque Tata Diospaq munaynin kashan. Tata Diospaq evangelion aswan sut'inchakunan. Llaki phuti kankapuni tukuynijpi, pruebas kankapuni, qolqe faltankapuni, pero Filipospi kajkuna creyentes kajkuna wahchas karqanku, pero wahcha kayninkupi paykuna apóstol Pablota yanaparqanku. Charaykuna qampis ama qhipaman kutiriychu, sinoqa wahcha kaspapis iglesia mana kanchu qolqe, pero chaywanpis sigue ñawpaqman willanallapuni, ñawpaqman rinallapuni evangeliota willaspa. Chaychu kayta nuqa qankunama parlaykurimuykichik, Tata Dios bendicichun kawsaynikichikta. Waqkutikama.